sembarangan dong. Makannya kagak. Alhamdulillah, buka puasa pakai gorengan satu aja udah kenyang banget. Tahunya satu, bakwannya satu, tempenya satu, risolnya satu, gitu aja udah mantep banget. Iya, jadi kepikiran tadi siang gua lagi di minimarket. Gua kira bau kentut siapa, gue cariin, gue celinga-celinguk, kok cuma gue sendiri. Gue baru ternyata gue lagi pakai masker. Ternyata tuh bau kentut, bau napas gue seharian. Ternyata gue celingak-celinguk, nggak ada orang.